Iopa pene piti ahuru. Te whaitini tō wharai te huru o te taatara vihara e tōna hopea. Ua prawatura tō whara ati nā ama, nā o atura. Te taanua nei te prau ia uia prau. E te yenei, te rū nei au i te tuatui taua praura. Wa i te au i te nāna whaino i te aor ama ia unei. E no te ite o tō unei a au e prau atua ia. Ai ta oei i te ni prau mai taito mai. E whaanoho hia ai te tātai ni ai te whenua nei. E potoa te oar au te paieti ore e tō te haap o tai ata mai tai. Mai te amor amata neia. Tēnua atu tōna te o te oini ai te rai. E tāna upo ia tai anu atu te ao. E poeroa rā oia mai te tau avi i roara e amuri no atu. E nā te whea i ite iana e praue te ihea oia nei. E atu oia mai te tauto. E ore i te aia imi. E mouroa atura mai te ora mai te pō. Te matai hi o iana e ore hi o whaho atu. E ore roa hoi tōna wahi e i te whaho atu iana. E haapa ia tāna mautamar i te tātari ira. E nā tōna i ho rima, e ho poi whaho atu i te tāua tāna i rave. Te ira tōna iwi i te hara o tōna ara a pira. E ta otoia e oia atuara i raro i te repo. Te maitainoara te prau inoi tōna waha. E te hunahiara i raroa ai tōna arero. Whaaherehere noa iho oia, e ore e tūra. Te waiho noara i roto i tāna waha. Ua whaahuru e hia te maa i roto i tāna o pū. E uariro e iau a te pi i roto i ana. O te tau ai horom i hia e anara, e pau ia i te rua i hia. Nā te atua iai whaarua i rā pai tōnara o pū. Te wahi taero te a te pitana e ote, e pohe o iei te arero te ofi. E ore o iei ite i te maara ao te papera, te tahera a meri e te pata. E whaahoi o iei te inoa ai te ohipa, e ore e amu. E au hoi tāna e whaahoira i te rahi o tāna ra taua, e aita o nai ua oara. No te mea wahamani inu, e ua whaaru e te taatari i. E warawe hua o iei te whare e ere tāna i whaati ara. No te mea e ore tōna o pū e paia, e ore roa hoi tāna i hina arora e whaatoe hia. Aita hoi ana maa e toera, i ore ai tāna taua i imi hiara. I te mahana taua rahi hiara, e ati tōna i reira. E whaaono mai te rima o te wheiaha ape ape ain e iana i reira. Te ravera o iei wha i tāna upu, te huri maira te atua i te u ana o tōna rere in e iana. E te amunuara oia, te haa mairi no maira i tāna riri in e iana. Ia horo o iei te mauha a aurira, e puta pupuroa o iei te whanaweo. Wa iriti hia maia, mairoto mai te upu, te ohe ana anano rotoi tōna au. Uar ohia e te riria. Ua hunahia te pouri e i tau anana, e pau o iei te auahei puhi o rehia. E te itua i roto i tōna whare e rohia iei te ino. Nā te rai e wha i te tōna pio, e tia mai te whenua e whaahapa i ana. E whaata e hia te tau au tōna whare, e mou iei te mahana e riri aira. O te huru ia o ta te taata paieti o re tuwha i te atuara. O tāna ia tau ai hap ohi ai te atua nana. C'était votre lecture quotidienne de la Bible en langue tahitienne proposée par le Centre Média Adventiste, disponible en replay sur cma.adventiste.pf.